جقادم پارستنا مدیا دم باش گدارین هیجا بخلک کینویا برنامه ریا حقیقت امجار کدم به هفرانه دخلک برنامه خویا وی جارید امیل سر سوسیالیزم و کپیتالیزم راوستن جبوی کوم بکار بمویم جاری به هفدورا بنرخینن جه اندامی اکادمی زانستا جواکیا عبدالله اوجلان هوال خبات دیجله لگرما آماده هوال خبات هم خیر هاتنه سپاس هوال خبات در باسی مجار خو ببن شخوری برتی ده پارازنامه خود وکو پارازنامه پیش لسر واتیا تیگین و تیگه ها رادوسته ام جمجارین یه تیگه یه گرین یک جوانجی سوسیالیزم و کپیتالیزمه جبوی ویجی ام دخوازن در باسی پرسی خو ببن ام مدرنیته کپیتالیست چه ودکارن بیناسه بکن بیناسه همه جبو مدرنیته کپیتالیست چیه رولا باوریا پروتستان د پیشکتنا مدرنیته کپیتالیسته د درکتنا شورشا رونسانس روناکبیری لاوروپای سدمی ویچبون و باندورا لیبرالیزمی ام چوا دکارن شیرو بکن از بیم دویم جاری دون نرخاندن خو بکن کرم کن براستی جی هر دو تگه جی مجار جی هم سوسیالیزم هم کپیتالیزم پر برفرهن ده همو پارزنامه ریبرتی دا ده مانیفستوی ریبرتی دا وان مجارنا بهورگولی تنن نخاش کرن تایبت مجار سوسیالیزم دما هم پارزنامه ریبرتی لیکولیم بکن جناف دانه هفه کی کمیسر هف بکن پیوا سوسیالیزم بشین کو پیوا سوسیالیزم ته در باز بن تنه خو قسیش بینش پارزنامه قسی پارزنامه کی یعنی مجاره که قز گرینگه شو سر کاپیتالیسم مجید ریبرتی تایبت پارزنامه یک وقتاندیه مجار هر دو جوسا برفرهن ام حول بدن کرتو جوهر بدن ده بری ویجیم خاصم یعنی وی تشتیج بیجن وان دمن داوی مجاره هر زیده ام سر نقاش دیگه رخنه دیگه آن رخنه دایم دادن یک جیجی پیوا سوسیالیزم دنابه ما دا پر کم تب کارانی یعنی اوجی شاش فهم کرنه که سانکی به باندورده به و یهود راستیا سوسیالیزم باش فهم نکرنه چافکانی خود دگره جبو و بشه فهم کرنه و بشه پارزنامه جبو و مجاره جی گرینگه چونکه هم انسان سوسیالیستن هم خشبو چه انسان وکی سوسیالیست دموکراتیک سوسیالیست پناسه دیکن دوی بشه پارزنامه در ریبرتی اصلا وکیریه گردای پرساوز خواهم بیجم یعنی سوسیالیست belki de diro ki da işte 200 sal beri hat penase kirin peyva sosyalist insana xwe ki sosyalist penase kirin taybet ütopik sosyalist de çerçevede hatın penase kirin fakat fikri sosyalist jiyana sosyalist tişti ku am ki sosyalist de bejin yani civak parezi taybet şit mejara azadi u daxaziya vekhevi de despika diro ki da ji her heye aslında şaristani beriku şaristani derken ve jiyana heye hem dikarin jiyana komünal ve ki jiyana sosyalist penase bikin fakat pişi şaristani derken ji daxaza sosyalizme her heye yani fakat ve ki penase kirine ve me god sali beri hatiyet penase kirin u pirani parastina civake u daxazın azadi u vekheviye anine zamanı sosyalizm Naha mejara sosyalizm u kapitalizme çavap heva gredayye penaseyen sosyalist pirani sahatın gotin işte sosyalizm ne hemberi kapitalizme ve ki alternatifek derketiye. Men xwast destpêkê ve farkı binin ne yani la hemberi kapitalizmeye kapitalizm ji dema te penasekirin mejara pirsa veye ve ki ku işte bandora Hristiyaniye kapitalizm derket. Yani jber kul roşlata navin İslam hebu İslam hene ki paşvarutiye nwe hebun İslam işte hene ki deriye iştihate girtibun de bu sedem ku feodalite derbas nebe li ser ve esası bandora Hristiyaniye ve ya şaşı çünkü Hristiyani bu xez ne bu bersif eğer Hristiyani bu bersif peşketinen bajarvaniye ra taybet ve serdemi bu bersif ve gavi yek Rönesans peş nediket, do reform peş nediket. Hadi em bejin vana dervayı Hristiyani peşketin ve gave çamat nava Hristiyani bxada bu hartinen bingehin hatın çekirin. Mesela belki protestaniye derketin, belki kalvinizme derketin, bi sedan gündiyen Almanya Cermen liber xadan yani Hristiyani tere nekir. Sedem ne Hristiyaniye.
پیشکتن کاپیتالیسم ده سیدامه اساسی نه خریستیانیه یادن جی هنک رنسانس و رفورم جی هنکی دبیجن işte باندور وان جی هیه بگومان یعنی لسر اوروپا فکر اوروپا ذهنیت اوروپا وان مجارنا براستی جی باندور انوانی پر مزن چه بون رونق بیری سری خواه شورشه که پر برفره رفورم پر گوهرتنن سرکه دان چکرین بر رنسانس تایبت ایتالیا او باجارین هیه da guhartının per bengehin hatın çekirin. Beguman neku be bandorun. Fakat ne tişteyin esasine? Tişteyin esası çiye? De parezname da reberti taybet ve mecari. De nırkhine reberti de bejeku hegemonik kayma yani şemetantına hegemonyayı. Hegemonya var el roşlada navin bu. Hem ali zihni var hem ali maddi var. Roşlada navin bu. Fakat be demera او برهمن روشلات ناوین او فکر و فلسفه روشلات ناوین پیش کتی به دمر را هدی بیشتر چوا چو اروپا برن اروپا ل اروپا او بو سدما پیش کتنان بر رفرم بر رنسانس بر رونقبیری رنگی کی نوگرد هات پیش خستن فقط اساسی هگمونیا ل روشلات ناوین بر با اروپا یوچون و یا چما گرینگش برکو دبیجن کاپیتالیزم نشکاوا درکتیه ل اروپا درکتیه او فکر شاشه ام تبلیغ نرینی نابن هنگ دبیجن یعنی روشه که پر آورته و رسانش بر و ام خازن جدا بکن ام رز نشانی وان دادن وکی کسی وکی والرشتاین فقط ام دبیجن نه کوک جل دسپیک یا وجام دکارن بحث کاپیتالیزم بکن آدو یمنجی لوی داره تشتکی رسان چه بویی بسر خو چه بویی تو نیه یعنی جنوش که ودار کتی تو نیه کوکی و دیسان روشلات ناوینش روشلات ناوین ویا باندور بو بر به داره شمتی فقط tabii ki yani rol Avrupa لوی داره مجارین کو و پرسکری تایبت و کی رونق بیری و کی پروتستانی باندور وان سر کاپیتالیسم نه بو اما این کار نکه باندور وان هیه باندورن باجارن ایتالیا چه بوی باندور وان هیه نه کو به باندورن فقط اساسی مگو هگمونیا شمتیه جبو پروتستانی جام تایبت و مجاری بجن او çünkü gringe kapitalizm dema daha jiyan kirin yani ev serdeme da serdema 13 14 15 set salin 13 14 15 min da insanın ve ki kapitalist hevdigeriyan براستی د نوا جواکه دابون یعنی تایبتمندیه که وانا جواکه پر زیده تو نبود اما وی چاوا نشان بدن یعنی نه دما باجارک پیش دکوه یک جناو دا دولمند به هنه که دمزد کی دولمند به بوی خودی işte fabrika و تشته وسا فقط جیانوی زوزو ناگوهرینه ناگوهره ده نوا گندی خود جیان دکه به دما جیان خود گوهر دیدی پیرا گوهرتن چده به işte او انسانی که دست به که دگوتن تجارت دیدی که بوی کاپیتالیست تایبت سر تجارت باندور وان هیت نوا جواکه دابون و کی اسناف این می دمی د نوا جواکه خود دابون حتی نوا جواکه د باندور کوان هبو دمام د بجن نوا جواکه یعنی د نوا تکیلین جواکه دابون جداهی وان پر زیده تو نبو جلو برگ وان و جیان وان بگره فقط tabii kapitalizm ne kapitalizm esası şu jiyana kuanı taybet heye her dem heye en kuş aristokrasi goherti o rengi kapitalizm girti am bahsa wan nakin en ku ticaret edikin taybet fakat protestaniye bandora ki çava servankir protestaniye got hune de İslam edeci heye çıqas ve kar kir xode awqaş ve hazdike peviste hun kar zidetir bikin peviste insan kar bikin شخص خریستیانی دا پر زده مسئله خودی مسلک بوین درخستن او پر درخستن پیش ویا وکی کو باوری فرض که اسلام فرض که وی باوری درخستن هوده لسر و اساسی پرکوم کردن خود دولمند کردن و لسر و یجی تکیلیان کاپیتالیست تابی پیش کردن فقط هم نکارم بیشن سلیست کاپیتالیزم لسر و بویه تشتی هم اساسی خوازم بیشن او شمتاندن هگمونیک جروشلات ناوین بر بوربو هری دیارتن تو به مجاری دعوه هبال خوات استخوازم در باسی مجارمی دویمین ببن دست سال 19 انده جالی کار مارکس و فریدریک انگلیس و
اوتوپیا سوسیالیزمی هاته پیشخستن ده پیشکتنا اوتوپیا سوسیالیزمی ده باندورا لیبرالیزمی و شورش رونقبیری ری لپیشیا شاشتین چاوا بکرن ده سوسیالیزمی ده از بیم ام وی مجاری بکار بین شیروه بکنی یعنی نیزکاتین سوسیالیستا بتهیبت یکو نکارین مثلا خوش قبطالیزمی خود بکن شاشتین چاوا در کتن ارتی از بیم وی مجاری جمر بکار بین شیروه بکن کرمک راستی کاپیتالیزم تایبەتمەندیە که اساسی هیه همون نرخین جواکی به هر آوی همون نرخانند بجه دخه بن باندور خو دکه آخه یعنی دگو هرینه یعنی لیبرالیزم خوش وسایه لیبرالیزم وکی دامله یک مرکب بردی ناو آوه وکی بایخ دامله یک بایخ بردی تونک آو جی رنگی و دگو هرینه yani liberalizm bu xatir nava jiyane de brastî ji Rûsyayê. Çünkü ideolojiya kapitalizme ye ve ki ideoloji Rûsyayê ve ki boyağekî hema her derê rengê xwe de deye. Dixebin bandora xwe, dike a xwe. Yek ji dur vaware mesela bêje vê avê mezekê nabêje av ve bêje boyağekê em bêjin şîn e. Bêje boyağı yani. Wisa bi xwe bandor dike dixetê ew xwe. Brastî jî kapitalizm dema qirna pazdemîn da pêş ket têşê xwe nû girt her zede ev paradigmaya zihni zanistî paradigmaya zanistî xist bir kontrola xwe bin bandora xwe yani çi zihniyet ji alî felsefîk ve çi zihniyet ji alî olî ve hebe li şuna ve zanist bicî kir zanist kir tekane rêbas taybet jî de qirna hejdemîn da bi vekirina zanîngehê nû êdî li ser her avê pêşketina em bêjin ê aborî jî ê polîtîk jî ê siyasî jî civakî jî bi vekirina zanîngehan ew zanista heyî êdî bu temamkarê wê mijarê yani tam xist dibin bandora xwe zanist rolekî çawa lîst her tişt xwastin bi zanistê pênase bikin İca deney de hatin ceribandin de hatin kirin pe veye zan agahiyen esasî peyda dikirin fikrekî wisa ji pêş kes gelo em dikarin civakê jî bi qanûnên zanistî dikarin pênase bikin nikarin pênase bikin ji ber ku derheqê civakê de agahiyên kûr û berfireh tune nebûn yani agahiyên hebûyî hem di dîrokê de demekê kurt digirtin hem jî cîwar de mekanekê biçûk bû ji ber wê her digotin em dikarin gelo bi qanûnan tiştan îfade bikin xastin qanûneke zanisteke civakê jî bi vî rengî ava bikin zanisteke ku bi qanûnên civakê jî hene di vir de fikrê liberal bandora xwe li hemû zanistên civakî xist û zanistên heyî jî em bêjin şoreşên di vê mijarê de hatine kirin jî hemû xiste bin bandora xwe xiste ew xwe niha Karl Marx û Engels dema ütopik sosyalizm şîrove kirin şun da xwastin veye rengekî zanistî bigirin dest yani bilimsel sosyalizme pêş bixin wana jî mixabin ketin bin bandora zanista liberal ber wê ütopik sosyalîst hebûn ütopik sosyalîsta fikrên wan baş wana jî wek hevî dixwast wana jî azadî dixwast wana jî digot em civakê biparêzin feqet pêşniyarê wan çawa bûn hinekî xeyalî bûn hinekî rastiya civakê û yan jî pêşniyarê wan jî tune bûn yani tamam digotin bila em bêjin giravek hebe giravekê wek hevî hebe em biçin wir jiyan bikin peki hemû civak wê çawa biçin wê çawa berhemê xwe bibînin wê çawa wek heviyên ku newek heviyên ku heyî ji holê rakin wê çawa azadiyê pêş bixînin bersivê wan pirsina tune bûn feqet Marx û Engels wan gotin ku em bi zanista nûjen em şîrove dikin û rê û rêbaz jî vayê gelek tişt gotin em nekevin wê mijarê feqet encamê de gotin ku em bi rêya zanistê em dikarin sosyalîzmê jî zanistî bikin sosyalîzma zanistî wisa pêşxistin em ji wê yê esas dikirin em îro jî sosyalîzma zanistî esas dikirin feqet ji ber ku rexneyên me ji vê zanistê re hene taybet ji bandora liberalîzmê em rexne dikin em ji bo wê tiştekî taybet dikirpînin em dibêjin em ji me re bêjin demokratîk sosyalîst baştir e feqet berê jî pênaseya sosyalîzma zanistî me jî ji xwe re esas digirt niha em veye ji bo Marx û Engels wekî işte evekê nabêjin yani ji xwe ber nabêjin
وانا işte dibin bandora liberal zanista dibin bandora liberalizme şxare esas kirdin na bixwe dibêjin zaten Marx dibêje çi dibêje dema fikra xwe pêş xist yek felsefe Almana şxare esas kird du min ekonomi politik yani ev ji zanisteke a İngilizce şxare esas kird size min sosyalizma Fransa cerbandına sosyalizma Fransa û fikra wê derê ji xwe esas kird yani bixwe veye dibêjin divir da sosyal yani bandora veye em dikarim vî rengî şîrove bikin tabi sosyalizma zanistî mixabin modernîteya kapitalîst nikarî tam derbas bike nikarî derbas bike taybet saziyên wê yên em bêjin politik civakiyê aborî û yên zihniyetê bi taybet jî zanista wê ya heyî nikarî derbas bike çünkü zaten dibin bandora zanista wê da pêşketibû ji ber wê ne bu alternatif yani eğer ku em ji bo Marksizmê vê mijarê de rexnekê pêş bixînin mixabin sosyalizmekê xurt a zanistî xastin pêş bixînin hewildanên wan hene di vê oxirê da bi hezaran şehîd hene hemû mîrasê me ne em li hemberî wan rêz digirin ez bixwe jî rêz û hurmeta xwe carekê din nîşan didim hemû pêşengên me ne me ji wana feyz girtiyan tevlî şoreşê bûne em îro jî carna dema behsa wan dikin em enerjiya xwe vîna xwe ji têkoşîna wan digirin bêguman pêşengên me ne em wana înkar nakin feqet pirsgirêk ew e ku yani Marksizm ji ber ku dibin bandora wê zanista îdeolojîk zanista liberal da ma mixabe ne bu alternatif modernîteya kapitalîst çi ye ferqa wê tam dernêxist pêş bu sedem ku alternatifeke ava neke ji ber wê jî dibin bandora kapitalizme ev ji heliyan çûn rêbertît parêznameyekê din da gotibû wekî mezhebekê li wan hat mezheba kapitalizme ev cî xemgînî ye feqet li heman demê da mijara rexneyê ku em rexne bikin derbas bikin heman aqibet ne serî me be û em bibin bersiva wa şoreşkerên pêşeng wê ji me re riya şoreşê diyar kirine هبر خبات ام در بس برسا خویاد رزی ده ببین یعنی تجی بحث کر بتیبت نیزیکاتیا کارل مارکس و فریدریک انجلس ده نیزیکاتیا دستگرتنا وان یا سوسیالیزم و کپیتالیزم ده شاشتین کو هاتنه جیان کرن ده بحث کرن ام تشتی کد خوازم پرس کن چیه بیشتی انجام در خستنا جه شاشتیه یه ریال سوسیالیزمی ریبرتی جنوب سوسیالیزم و کپیتالیزمی پینا صدقه از به منوی مجاری چاود کارن شیرو بکن ام نارینی و گودار کن کرم کن taybet pişti sanayi peşket yani endüstri peşket şunda nikaş prastici pir berfireh debin yani şu kadar derketina Marxçi kem uzeda insan dikara beja de aynı deme dayı ütopyayen sosyalist böyle deme edi hem mesela Marx bejin manifesto derxist yani riya çalakiya ve rebaze ve nişandan manifesto komünist disa zanista sosyalizme derxistin peş fakat Hamud bin Bandora fikri ronakbiriye daman pevajoye ronakbiriye yani ronakbiri براستی شورشه که یعنی پروسا پیناسه دیکند بجن aydınlanma devrimi yani ve ki şoreşe ki per giringe yani jber ku براستی ج pevajoyen j serdemen berixwe pertir j per aliyan va hakikat derxistiye hole yani dema emranak biri j rexne dikin em pevajoye rexne dikin em bizanın ku rexneyen meji fikri ma peş xisti ji جوی پیواژوی مگرتنه یعنی رونق دم پیواژوی رونق بریه دا هم زانست هم فکر گاوی گدم پیشتا چویه باندار وان سر درخستنا حقیقت پرزیده یه نکمه یعنی دوی علی دا بویستم حق رونق بریه بدم فقط رونق بریه جی که ماسیه و اساسی هنه یک دیروک قد گرد دست یعنی وکی کو بری و تشتک تونه بری خو انکار کر یعنی او مجاری سرکه او انکار کرد دم خو انکار کرد خوش دیروک قد که خوش جواک قد که رونق بریه ده حیات دو فکر لسر رونق بریه اساسی باندور کری فکر پوزیتیویست بو مخابم فکر پوزیتیویست بو اوجی همو جواک وکی ماده که کرده دست وکی دیارده که کرده دست این ایدالیز گرتن دست شی aslında برنگه که اوسا گرتن دست
وانا جی جواک به قانون هم پناسه کرن به یاسای هم پناسه کرن راستیه جواک راست پناسه نگرن جبر و دفان مجار سوسیالیزم دا مخابه باندور رونقبیری پر زیده درکت پیش در رونقبیری دا دم انسان گود رونقبیری بویست هگل واره بیره انسان یعنی هگل براستیج فیلوزوفی که وی دمی یعنی ایکو هری مزنت کارن من بیجن فیلوزوفی هری مزنه و aydınlanma yani o fikri aydınlanma şey revizyon era der baskı yani fikri ronakbiriye çima ve dirojnuva khas penase bike yani Hegel yek ave yani felsefe dirok eder xispeş yek ev du fikri vi geist fikri ki evrensel yani diso dirok evrensel girtene dest dövüde derket peş züfi ali vaji hinji Hegel ne hati der baskırın yani reverti de parazname da da beje pevisti hayeku Hegel be der baskırın hinji ne hati der baskırın Hegel de mecare da yani keseki esası deman vecd bejin car nav şaşte film kirin sanki am Hegel şu khara esas digirin na am gringiye Hegel şirove dikin tişti ku am Hegel fayda digirin hene be guman em rakhna dikin jehane Marx şi havda Hegel nu ve şirove bike muhabil yani kedeke menzine be guman ve ki materyalizm peşxist got az diroka Hegel be ali avay ki idealist şirove kiri az prenge ki materyalist şirove bikim o buxa gotuna ki xoş dibeje ama Hegel'i ku berjer sekini serseri sekini ama dinin serninga o rast bikin yani daxaza Marx ev bukun Hegel ser rast bikin serninga bite sekinandın runiştandın fakat fark nekir yani vi tam vi demeye de fark nekir ku ev buxa ve ki Hegel de ben bandora ronak biriye daye materyalizma bahsa ve dike ev jib idealizm eva felsefe ne ve dijberi hevdune ایکو هفدو تمام دکنه نه هات وردا من گفت که هم نکارن جدیرو که خود بگیرن مارکسیسم ده کماسیا اساسی ابو دیروگ آن نهایه دیروگ بخوا آن نهایه دوی کلیه ده همه دیروگ ده جیان کرن تو دوی کلیه ده پیشروج آواد کی دیروگ ایرو و پیشروج جهب نای قد کرن مخابل مارکسیسم او جهب تو قد کرن واجی جبو مارکسیسم بو çavkaniya şaştiya ka bengehin Marksizme o sakir ku got ki ve gave kapitalizm pevaje ke pir nuye em dikarin komünizme liser esası derbaskarına kapitalizme em dikarin ava bikin hatta jver gotin sosyalizma zanisti yani çava kirin gotin ku kolati hatjiyan kirin pişti ve feodalite pişra kapitalizm peşket şunda ve peşel sosyalizme ve ki pişti ve jame biçin xabikinin komünizme jiyanaka beçini be farkı ve cudahi ev ve ki zanisteki peşxistin çünkü de ben bandora ve fikri ronak biriye de hebun ve bandore da bun naha tvrda du şaştiyen Marx emrakhna bikin heye yek mejar zihniyete çünkü civak buxa zihniyete civak zihniyete reverti jer de beje civak be zihniyete be zekayı esnek çedbe bu safa peş dixine aslında göre dayına ve azadiye jeheye emneken ve mejarna fakat civak buxa zihniyete civak be zanisten fiziki be zanisten biyolojik naye penasekin tu ne kari mutlak penasabiki elbette de tu kari nektişta penasabiki elbette de tu kari henek preskreken civak alikariye zaniste راستین جواب که آلیکاری زانسته تو کاری فهم بکی فقط تو نکاری مطلق بیناسه بکی دما تا مطلق بیناسه کرد تو آلیه و ذهنیتش بر چاوا دگری مارکسیسم یک شاشتی خال و داره کرد و کی کو قانون خوازه یهنه قانون جواکی جه هیه گرته دست او شاشتی اساسی بو و کی قانون داروین و کی قانون خدایی خواست به جواکی بده یک یعنی ابو سدم ام دکارم بهشیم که حیانی فاشیسم پیشل پرسکریگا وکیر اون مذکرنه رونق بیریه ما خابن سر مارکسی باندور کرد و خطریه نوسا ندیدن آدو یمین جی جواک بخواه خوازای دو یمینه یعنی پرسکرگه مارکس آف فلسفه دیرو که دا جواک وکی خوازای دو یمین نگرده دست جبر ویجی چی کر گود کی کپیتالیزم به واجوی که نویه جدیرو که خود پر پیشکتیه او یکانه رو ریباز وکی ویه نشانی مدا
دور دا کماسی که ام چه دبیجن؟ ام دبیجن کاپیتالیزم ریبازا متینگریه خون مجتی نه دنوا جواکه دایه یعنی جواکه بخواهی بسالان وصل نرخاندیه یعنی کاپیتالیزم تجاره قبول نکریه گویی ریبازا استثمار کردن جواکه اما مارکس دما گفت که کاپیتالیزم پیشکتیه ته چه واتایی؟ ته واتایی که او استثماره وکی کوز راستیه جواکه که سرکفتی نشان داد یعنی تام تشتکی برواجی گوییه براستی خدا کاپیتالیزم نه مرحله که سرکفتیه نه مرحله که باشه نه ها مارکس کاپیتالیزم رخ ندیگه بگومان مارکس کاپیتالیزم ده بهجه استثماره بگومان اوجی ده بهجه sömürüye بگومان ده بهجه کاپیتالیزم خونه انسان مجاندیه متیه بگومان وده بهجه اما دما دا گوت بویسته دما دا گوت آب سرکفتیه هری پیش جواگاری پیش کاپیتالیزمه işte avta به بر شاشتیه و ده به مارکس ده ورده شاشتیه که دنجی کر کاپیتالیزم وقتی جواک جی پیناسه کر یعنی کاپیتالیزم نه جواکه کاپیتالیزم د ناوا جواکه دا کومک کو درکتیه خوینا جواکه د میجیه یعنی جواکه بشن بره پارزنامه د خواندیه دل واسطه به جواک وکی کو او جردولن بن هاوی دردی کوین تن خوینه د میجن اوسا دیتنه یعنی وکی جردول د بجن نه کارم وکی وانا دیتنه یعنی جواک تجار کاپیتالیست پیناسه نکرنه چل حرامی دیتنه فقط وکی جواک پیناسه کرن شاشتیه که جبو نزیکاتی و مارکسیزم تشتی ام بیجن آدنجی یعنی به وی رنگی نخواشیک سرکفتی نشاندایی جبو زانسته براستی جبو کماسیه که اساسی پر جواک د باندور ادمان امشی د باندور مارکسیزم ادمان لی شانسا مهبو لکردستان او کاپیتالیزم که اوسا پیشکتی چینا برجوا تو نبود که امشخوار وقتی متفق بگیرن تیکم بین باندوره بی بلکه او آوانتاژه که فقط در سپیکر پارتی مدا جبر که همه که کتکار تفگر کرمان جان در کتنه مدکاری خوشوی شاشتی به پاریزن به ویرنگی بلکه سپیکولاسیون هم دیکن فقط امجوی عالی دا کم باندور بونه شانسک بو یعنی جوی عالی فکر فلسفی هم کارم بجنم که هم باندور بون یعنی من تجاره اوسا کاپیتالیزم اوسا پیشکتیه بویست کاپیتالیزم به هر آوایی بیجیان کرن پشامه در باز ببین من و نقاشا و تئوری پر زده پیش نخست یعنی او من دا پر زده نای دیتن د چافگانی من دم بردا پر زده نای دیتن ام ایرود کارن راحتی و بیجن کن قضایی که جدای جواک آوایی که تواهی رنگی که هیه جواک بوین به سری خواه ذاتن هم جواک بوین سوسیالیزم جهدو قد نگرن به سری خواه هبونه که جواک و تایبت جی به جواک بوین انسان گهشت فرقا خواه گهشت فرقا گردونه جوی آلی با دما و فکر پیش خستشون داد و باش فرق دکی فهم دکی که کپیتالیزم و جواک کپیتالیست بیوکه خاطیه چکرنه سختیه حتی وکی ایداین فراوونینه یعنی ریبرتوسا پیناسه دیگه جبوه امن چه پیناسه بکنه امش کپیتالیزم مرد بیجن نخوشیه که جواکیه یکم اوسا پیناسه دیگه آدیمین جی بویسته ام زانستا سوسیالیست اوسا پیش بخینین که وکی دکتوری که جواکه ام انسانیته کپیتالیزم خلاص بکن یعنی آجبو ما اساس بگرن اوه آدیمین نه کپیتالیزم سری خود چه بویه نه جی برخودان جاره که در کتنه دیروگ وکی حلقه زنجیره به هوا گرداییه پاشروش یعنی رابردی دیروگ جی ایرو تو نکاری درخینی ام جی به نزیکاتی دکارن جنو و سوسیالیزم پیناسه بکن کوویه بکن پاراستان جواکی یعنی لهمبری جهر پاراستن آجواکی سوسیالیزم ریبرتی دبیجه پانزهی را کپیتالیزمه یعنی جواکی جهر کپیتالیزم سوسیالیزم دو پاریزه ancak وی رنگی من پیناسه کر ام دکارن سوسیالیزم پیشوا ببین او برخودانن دیروک لهمبری کپیتالیزم و لهمبری شهرستانیه هاتن پیش خستن گاوه که پیش تا ببین و به وی رنگی هم دکارن وان برخودانه روزانه و نوجن بکن هفت خبات تجی بارکشان سرگل خاری گرین به تیبت یک و گریدای مجرد سوسیالیزمه
tabii dema ku em mijara sosyalizme u ku çandeki civakî di nirxînin esas taybetmendiyên kesayeta sosyalîst. Ez dibêjim em vê mijarê serrawestin çünkü rêbertî bi taybet de evê de di hevdîtinê xwe yî dawiyê de bal dikişîne ser terzê jiyana sosyalîst û hetanî astekî bêdawî baweriya rêbertiya ku li beramberî terzê jiyana sosyalîst, kesayeta sosyalîst. Ji bo wê jî ez dibêm taybetmendiyê kesayeta sosyalîst em çawa dikarin bigirin dest, çawa dikarin kesayeta sosyalîst pênase bikin. Ez dibêm divê mijarê de em nêrînê we bigirin. Bi rastî jî dema tu dibêjî pêşketina civakî, bi civakê re bûyîn yek, azadî, vekeviya li ser esasê cudaxiyan biparêzî. Van peyvîna dema bi kar tînin, esasê xwe de em behsa sosyalîzmê jî dikin, ne ku em behsa sosyalîzmê nakin. Vana jî çünkü di mijara sosyalîzmê de hene. û çi qas em behsa van bikin, em dibin kesayetên sosyalîst. Yani esas ev e. Azadî û vekeviyên tabii ki ser esasê cudahiya dibîne. Vekeviyeke bi vî rengî ji bo me esasın. Niha tiştê em ji xwe re esas bigirin, sosyalîzm ne tiştekî ku piştî şoreşê pêk were ye. Sosyalîzme pêwîst e em jiyana ku îro bê jiyankirin esas bigirin. Ji xwe zatin kesekî sosyalîst ji bo pêşerojeke dûr û dirêj ne diyar jiyan nake. Ne insanekî sosyalîst. Kesek ji bo ve jiyan nake. Belki em bêjin hani baweriyan da dünyayê din heye, ahiret heye. Hinek wisa dikin, hemû jiyana xwe gorî wê ahiretê diyar dikin. Fakat esasê xwe de wê ahiretê îro jiyan dikin. Ew jî wisa ye. Niha sosyalîzmê de ji nêzîkatiyekê ku ji ahîretê re ji serdemeke din ra piştî şoreşê re hiştin ne rast e. İnsanê sosyalîst pêwîst e sosyalîzmê di rojê xwe îro de jiyan bike. İro de komînal be. İro da vekevî esas bigire. Vê de ser esasê azadiyê. Hem azadiyê xwe biparêze, hem azad jiyan bike, hem jî li ku derê li hemberî azadiyê kemasiyek hebe, li wê derê ve ye pêş bixîne. İnsanê wisa insanê civakî ye. İnsanê wisa insanê civakî ye. İnsanê sosyalîst jiyan neke nabe insanê civakî. Ew giring e. Pêwîst e em sosyalîst jiyan bikin ku em bibin insanên civakî. Ji xwe me gotiye sosyalîzm çi ye? Sosyalîzm bi Tirkî dibêjin toplumculuk. Kurdî em dikarin bêjin civak gerî, civak parêzî, civak perestî. Yani hemû jî dihewînet nav xwe de. Yani vê gavê insanê sosyalîst vê civak bûyînê hem jiyan bike hem biparêze. Rêbazê a yekemîn ji bo kesî sosyalîst roja me de, roja me îro de wisa ye. Ji bo wê jî ji pêşerojê re hiştin şaşe. Carna üslubê me de em jî dibêjin em ê piştî şoreşê wisa bikin. Na, şoreş di vê kêliyê de ye. Ez ê jiyana xwe paşê serrast bikim. Na, jiyana esasî sosyalîst di vê kêliyê de tê jiyan kirin. Te xwe çi qas sosyalîst jiyan kir, te ew qas dardora xwe sosyalîst bikî, te ew qas jiyanê bi xwe re biguherînî. Ji ber wê pêwîst e em jiyana civakî di her kêliyê de têr û tijî jiyan bikin. İnsanê sosyalîst jî wisa ye. İnsanê sosyalîst rûken e. Sedî sed rûken e. Çünkü tahma jiyanê, tahma civakbûyînê digire. Pêwîst e em wisa bin yani ne ku belese bi vala bikenin. Rûkeniyên dibêjin bi moral û bi coş e, bi heyecan e, avekar e. Tiştê nû dixwaze kesayeta sosyalîst de van tiştme her dem hene çima. Ji ber ku wextê zaman ji bo kesê sosyalîst kêliya derbas dibe. Zamanê diherike wî dîst ji nû ve ava dike. Xewisa pênase dike. Yani kesê sosyalîst de cemedantin asla tune. Kesê sosyalîst de dem diherike, zaman diherike, ava dike yani. Ji ber wê pêwîst e em jî her kêliyê tijî jiyan bikin ama her kêliyê li ser esasî xwe nû kirin. Xwe ji ber çavara derbas kirin, nû kirin. Xwe ji nû ve ava kirin. Rêberan xwe dibêje rojê çil carî xwe dirixînim dîsa ava dikim. Caran ji dibêje ez fikrê xwe 24 saeta de diguherînim. Polîtîkayê xwe ji wisa dikim. Hemen diguherînim. Çünkü difikirim diguherînim. Ne ku nû dikim yani diguherînim derken ji kok ve guhertin ne. Ne ku bê istiqrarî wisa bila ne fêm kirin. Vê gavê em ê her kêlî tiştekî cuda jiyan bikin. Li ser kokekî, ser bingehekî, esasî xwe ji ser civakbûyînekî. Ji bo wê dema em dibêjin sosyalîzm em wekî projeyekî nebînin. Vekî tiştekî siyasî em nebînin. Em pêwîst e şuna wê tiştekî ku kêliyê de me azad dike. Di kêliyê de wekhavî pêk tîne. Di kêliyê de adaletê pêk tîne. Tiştekî etîk û estetik.
yani tişteki ahlaki çandi o tişteki ji xoşik yani peviste her dem usa begrindest o sosyalizm seri xoji esas xoda jiyaneke politike yani politikan çoğat heda dibejin eku bu xat tevlidi be bu xaber yara digre tevli bir yara xad be bir yara xad istine bir yara xad şopine bir yara xad pektine yani bu xad nova jiyane da aktife hinek jer dibejin özne gorime penaseke keme ama veki ku jiyane da yeki diyarker yani yeki diyar dike brangi xo heye behabuna xo heye sosyalist usayı jber ve am dikarin hakikat sosyalizm usa penase bikin sosyalist jiyana bizanisti jiyan kirine bizanebun jiyan kirine vaya da diroke da ji hazaran milake ve hane ne yek do ne peşenk tanene be hazaran insanın veki mümin jiyan kiri jehane yani jber ve yek vaya adil eğer em dixwazin hemperi liberalizme tekoşine gibi meşini pevistem de sosyalizme de ısrar bikin yani çünkü liberalizm civakêj hev parça dike sosyalizm civakê de Paris Rêbertî de pirtûkekî xwe de gotibû di sosyalizme de ısrar de insanbûyînê de ısrar e çi qas di sosyalizme de ısrar dikî tu ew qas di insanbûyînê de ew qas civakbûyînê de ısrar dikî wê gavê tu ew qas dijberî liberalizmê yî yani sosyalizm îdeolojiya tam dijberî liberalizmê ye û îdeolojiyeke wisa ye kî tu di azadiyê di çalakiya hevpar da di ahlaqeke civakî da tu azadiye jiyan dikî yani snorên azadiya te sosyalizme de ji wisa ye çalakiya hevpar kolektif û ahlaqeke bi hev re yani rengekî sosyalizme wisa heye fakat em pevîst kapitalizme ji zêde wisa abartî nekin em pir zêde prolet dikin kapitalizm li ser jiyana me ew qas bandor kiriye bandora em bêjinê emperyalizme heye rengê jiyana xwe daye her derê ye heya rojane tekiliyên me de bandor dikiye fakat em zêde xwe bi veye nexapînin piraniya ve propaganda ye ji xwe kapitalizm xwe ji vê tirsê ava dike xwe ser vê tirsê de jiyan kirin bi propagandayê kapitalizm xwe de jiyan kirin a rast kapitalizm di nava civakê de her dem marjinal mabû yani dûrî civakê mabû her wekî diziyê hatin dîtin her wekî me got 40 haramiyan hatin dîtin wekî faşîzme ye nabe civak giştî kapitalizm me di çavê xwe de zêde nekir em dikarin veye derbas bikin fakat em wekî marksîzme bêjin işte gaveke ereniye pêwîst e bê jiyan kirin wê gavê em bi rengekî din veye prole dikin ber de prolekinin em xwe mecbûrî we dikin em me pêş de dibînin ew me bibe şaştiye ji ber wê bê ku kapitalizmê ji çavê xwe de mezin bikî insan dikare sosyalizmeke demokratîk jiyan bike û di şexsê xwe de ji wê jiyanî bike heval xebat pirsa xwe dawiyê em ê bikin bi taybet li beramberî kapitalizmê tekoşîna demokratîk sosyalistan em çawa dikarin bigirin dest û bi taybet di şexsê tevgerame de ev tekoşîn çawa hate meşandin ez bêm em şîrovê yê divê mijarê de bigirin dest kerem bikin Naha rastî ve pirsa ve bi pêvajoyê rêber rapo nû dayî dest pê kirin nûbûyîn veguherinde pêvajoyê veguhertina partiyê me de jî mijareke esasî ye niha mijar sosyalizme dema te got ez ê kapitalizmê birûxînim şûna ve şoreşekê bikim ez ê işte taktîka ve ye stratejiya ve pêş bixînim ez ê alî askerî de veye bikim tu wisa digirî dest ku sosyalizm sanki mijareke tenê askerî ye yani mijar işte rûxandinê ye çalakî şoreş bi xwe wisa ye yan jî mijareke ku çalakiyên bên kirine digirin dest ew dihêle ku em sosyalizme wisa teng bigirin dest sosyalizm tenê ne şoreşe esas tabii ki piştî şoreşeke xurt sosyalizm ve bi şoreşeke xwe her derê belav bike ve wekî şoreşeke belav bibe fakat sosyalizm tenê şoreşe em bêjin ve kem bimîne ew dihêle em wekî tenê mijareke askerî fêm bikin ew kem e sosyalizm li hemberî kapitalizmê bi zanistî tevgerîn û zanistî çalakî pêkanîne zanistî li hemberî kapitalizmê û taybet jî tevlîbûyîna civakê ye
یعنی آواکرنا جواکا دموکراتیکه. جواکا دموکراتیک چیه؟ تو بخواه تولید بی، بخواه بریار دستنی، همو جواک بخواه خودی بریار خواه دبه. هرگز دبه خواه دبه هبونک و دبه خبونک و خواه پیک دینه. دورده جواکا دموکراتیک آوا دبه. سوسیالیزم اساس خود اوه. نه ها. و گفت دنجو گفت ارکو پیوری ما چنه از وی بشه داشت کارم وی پرسی و داشت کارم بیجم کو ارکو بر پرسیاری سوسیالیست کی چیه و به پیشنگ و آواکاری جواکا دموکراتیک. ايش بو جواکا دموکراتیک آوا به هر ناف چالاکیه دابه و هر بزانه کو او لهمبری کاپیتالیزم دنوا تکوشینه دای. اصلا ام جبیر نکنه کو ام لهمبری کاپیتالیزم دنوا شر دانه. دشمن سرکه کاپیتالیزم انت ناف شرکی اساسی لهمبری کاپیتالیزم دانه. جبر ویجی جیان و شورش به پشتی و از سوسیالیست جیان بکم تو نتیجه که وسان شاشه. جبر کو از وی کلی لهمبری کاپیتالیزم شر دیکمه. و گاوی جیانمش بیسته لهمبری جیان کاپیتالیست و جیانه که سوسیالیست جخاره اساس بگرمه. تشتی کو ام اساس ایرو روزه خود اساس بگیر نه. در سوسیالیسم ده مثلا پرسکریک او بو. براستی رئال سوسیالیسم که هاتی جیان کردن ناوی رئال جورته هاتی جیان کردن پرسکریک او بو که جبر کو سوسیالیسم به پناسه که وسب شورشه به تاکتیک استراتژیه به پیوند عسکری هاتا پناسه کردن بو چه سوسیالیسم موسا گردن دست کی وکی راگشیه که به کاپیتالیسم و گردن دست دما تو کاپیتالیسم و کتی راگشیه کتی رکبریه در رقابت کر تو کتی پیشوازیه که پیشبازیه کی کاپیتالیسم سردیکه و چون زادن کاپیتالیسم پرگالا ویه سروی هاتی آوا کردن تگو از خورتور بگم تو و خورد کی تو و ذهنیتی خورد کی ده انجام میده بود چن جواک عالیه کی ما جواک وای کی ماکینه که بشه که دولت خاطب کارانین بو بشه که دولت ماکینه که جواک بود دستونن گنویه یعنی او مذکرنه که شاشش بو و سوسیالیسم جیان بخویه تو جیان ده قازنش بکید جیان ده به برسیف جبر و پرسکری که اساسی ده و مجارد هاته جیان کرن نه ام سوسیالیسم ده ما پناسه دیکن تشت اساسی هم بیشن تکوشینا جبو آزادی و وکویت دایی بخواه سوسیالیسم یعنی ده پرساوه ده و گوت یعنی هم وکی شخصی خواهد چاوا ویه بدن رو نشتاندن ام جبو آزادی و وکویه تکوشین ده ما مشاند ام وی گاوه دکارن خواه که سوسیالیست پناسه بکن من چالکیان جبو آزادی و وکویه چه خست پیش خستن ام دکارن بیجن که ده کسایتا ما ده او کسایت سوسیالیزم هاتیه رو نشتاندن itiraz ama bela hebben yani itiraz ama bela hebben redkirin elmeh bela hebben yani lehemberi kapitalizme lehemberi şahristaniye fikru felsefe şahristani txaze peş bixine lehemberi ve bela itiraz ama hebben ev dibe kesayet o sosyalist naha kesayet o sosyalist erkek vi heye mirası ke diroki digre jber ku makut ya kapitalizm tişteki dirokiye bengeh ke ve 5000 salan heye de هموز بنگه هاوه شهرستانیه خود دیگره اساس دیگره شهرستانیه به بنگه دبه جبر ویجی انسانی سوسیالیست چی تکوشیناوی ویل سر اساسی شهرستانیه دموکراتیک بمشه سر اساسی شهرستانیه دموکراتیک بویسته بمشه بویسته شهرستانیه دموکراتیک در روزمه ایرو ده نوجم بکه بده جیان کرن یعنی بردوامی همو برخودانم ببینه بردوامی همو برخودان خو ببینه کو در روزمه ایرو ده وان برخودان بده دوام کرن و آرمان جو خیال وان پیک بینه جبر و ما گفت بویسته itiraz انسان سوسیالیست هبه itiraz وان انسانا پیش خستی به انسان سوسیالیست شی پیش بخینه لهمبر شهرستانیه بویسته به دجبر شهرستانیه هایی مدرنیته کاپیتالیست امیرو پیناسه دیکن چونکه ایرو توی رنگی داده میشه به دجبری و دجیان خوای روزانه دجی به خودی کسایت با اخلاق جیان بکه و چرچوه دام دکارن پیناسه کسی سوسیالیست ارکو برپرسیاری وی دیار بکن د پارتی ما دجی میناکن و راستی پر هجا هنه
همو شهید ما بنا حقیقت ویه کو بیک هاتنه بنا حقیقت یعنی کسایت سوسیالیست جیان خود تفگر خود ده فکرین خود بلا نشان دانه ده چالاکی خود البته نشان دانه وان حوالین ما مینا کن یعنی و عالی دا کسی سوسیالیست و چاوه به جیانه که سوسیالیست و چاوه به نه تشتی که خیالیه نه تشتی که اوتوپیکه نه تشتی که دوره براستی جده تکوشینا پیکی که دا ده جیان ده لو و تفگر و چالاکی حوالین ما فدایی دا و شهیدین ما دا براستی جد روزانه تی جیان کرن و تی دیتن نها به سالان حوالین ما ده شکفت دا برخدان مینا که ویت جیان وان ده هیه لهمبری هر جوره ظلمی برخدان جبو غرا جبو اوینا آزادیه و کویه جواکی ای روزی مثلا هم دبیجن و شر به سکناندن به شوکو به گومان و ریه ده همان کارن هلوست بگرن و چاواده به یعنی انسانی که شر دکه چاواده کاره همان دیکلیه که ده برده دجمن برده وی بجی کاره برده بجی کنه تمام از دچن ویه چاواده کاره چونکی او پاراستیه نه گهره او پاراستیه جبر و بانگوازی ریبرتی دبه هیویش باماجی بجا هم جبو و اوغری برخواد دادن همش بو و اوغری تکوشین جبکن چونکی آکو نه هاتی گوهرتن هیه کسایت سوسیالیست نه هاتی گوهرتن آرمانجا سوسیالیست تکوشین سوسیالیست نه هاتی گوهرتن یعنی جبو آزادی جبو و کوی تکوشین نه هاتی گوهرتن ری و رباز هم ده گوهرتن جبو و جبو رباز نوکرین و تبلیبون حسانتر دبه او ارکو برپرسیاری سرملی میجی هبل خبات هجر پیامک وی داوی هبه پیام وی داویه بگیره مدنا و خوافتن خود جگود سوسیالیسم ده اصرار ده انسان وینه ده اصرار او تیرا هر تشتی دکه کاپیتالیسم جی پر زیده خود نترسینن خواپاندنه که مزن ده ورده هیه چالاکیا سوسیالیست هیویا سوسیالیست جبو سوسیالیسم تکوشین zaten ve kapitalizme hem çük bike hem tek bebe jber ve ısrar sosyalizme de ısrar kirin. Haba xabatun meyvane bername ama bun emjbo beşarbuna ve spastkin. Spas hoş. Beri gudarin hejam ve jari jigiştin dawiya xalaka bername ya xoy ve jari riya haqiqati meyvane mey ve jari haval xabat Dicle bu ام لسر مجارة سوسياليزم و قابيتاليزم راوستيان حتى جارك ديني من خير و خوشية دم باش